खुरमजरी ISTV की पाव मियंग ताबिर मयाम पुनमपु तरामना ओक्सरी हौजिक अहानबदा ngasi मरोइबा पाव पिजरी पोरम यात्पा हैतबा लेंगाक अमना सही कया लेंगाक लमना मणिपुर मिपाल तांगबु स्टेट अमा ओइरमबनी हाइना चीफ मिनिस्टर एन बिरेन हाइख्रे महौसागी खल कारकपना साखो थरांग की थबकता नाकोइनना चैथेंग पि हाइना चीफ मिनिस्टर एन बिरेन फोंदोखरे अमसुंग इसिंग फंगदबगी अवाबा मायोकनरिङैदा लौफम कयादा तिन तासिलपदगी कनबा ngamdaduna लौमिसिंग मसागे लौफम मै थादोकपा यावरे हौजी मखाताना पाव संदोंना पिजरी पोरम यात्पा हैतबा लेंगाक अमना सही कया लेंगाक लमना मणिपुर मिपाल तांगबु स्टेट अमा ओइरमबनी हाइना चीफ मिनिस्टर एन बिरेन ngasi निंगथौखोंगदा लोकटाक लाइवलीहुड मिशन हौदबगी थरमदा हाइख्रे चीफ मिनिस्टर मखाताना हाइखिबदा मणिपुर महौसा लाइरेंबिना पिरंब खुदोल कया लेरबसु मदुबु लौंगनबा थबक सिनबा हैतबना मणिपुर सोथदुना लेरंबनी लोकटाक पार्क की सजनबा यादना लेरिबा मफमसिंग फिजिकल्चर अमदि केस कल्चर पाइकटुना मियोई लिसिंग कया थबक पीबगा लोइनना मपालमदगी nga पुसिलक्तना आइकोइना पुथोप पोथोकना कोननबा होननबा थबक असि पाइखलकपनि लिसिंग अनि कुन फाबुदा लमदम असिदा पुथोप nga ना कोननबा पांडम थमली पालिबा लेंगाक असि मियामना थाजालगा थबक तौदबा लेंगाक नटे लेंगाक असिना ngamloidaba थबकता वासकलोय पाइखलिबा थबक असि मियाम पुन्ना माइ पाकनबा होनमिनसि हाइखि इसिंग ने पिक थंदा मणिपुर से nga से मपाने पुछला साय 400 crores सही मदे अदुसु मसाई हाइब तो मनम नमबोय तोगा अयुक सासन रगा होले नुंगां के दोगे जे कनाम हाइने दबिने 99% nga साब स्टेट सिदा nga की मजिनसा रुपा crore am खक संगबा इंडस्ट्री am खक फैक्ट्री am खक लिंगदबदो मसी माव फैक्ट्री मचा माव लेरम दे मी फले बक्स मचा माव लेरम कराई द सल्ली ब कोक नो कराई द तौरमी ब पब्लिक सर्विस नो करी नो आई होजिक त कोइ न एयो सब्जेक्ट वाइज खर इल्ल ग सपी र लोरे सुमाइना मामा की लंबी मफम हम नो पी खर प्रजा सिंगे दोम अखोई प्रजा मु फबले के अदुम अयुक की नुंगांगी तुम द सादा की होन ब कन ब याम कमिटेड रे ब पब्लिक ने अदु मफम पी दब आइडिया पी दब शेयर टुम दब मधुन ने वे मी पान तांग न सोशल District Administration Bisnupur LDA amadi Pandit Din Dayal Institute of Agricultural Sciences ulogna sindna pangthokkiba thoram adida minister MLA amadi mari leinaba official kyan saru yakhi thoram ka mari leinena chief minister na vermi compost har sempham amasu hangdokhi consumer affairs put in a public distribution ge minister Karam Syamna lenga kasna paikhaliba thabak thoram singbo opposition ge MLA kharana phajadaba mawongda wangang ba asi tawhaning de haikhi मियामना ngसाइदि हानगी हन्दुकी बदगी अदि लोलग लेहौरे ऑनरेबल सीएम ना डू और डाई रा पॉलिटिक्स एसदी तौरगदि तौगदबने ना थोलग तौरे माना तौजरिबो ऑनरेबल सीएम ना तौजरिबो थबक खरा दुदा 10 गरब सही मगा था तरुक सिदा बेस्ट चीफ मिनिस्टर एनडीए ना सासन तौबा मयाम ताबिनि दुनि वानो मगा फंगो याफजना ते तौरिबो थबक तुगी ना क्रेडिट पिरकबने अदुगा Third Chief Minister among the CM Uire, Adudadi Shugunurati now Tami. Amaramda Manipulenga ki another Missanama Odiba Loktak Livelihood Mason Ngasi Chief Minister Gimi Makada, Oinam Kendegi MLS Odiba Manipur Pollution Control Board K, Chairman L. Radhakisona, Tabulasu Hangdokre, District Administration Bisnupur Loktak Development Authority, Amadi Pandit Din Dayal Upadhyay Institute of Agricultural Sciences Ulogna, Puna Sindana Pangto Kiba Thoram Adida PICD Minister L. Diko, MLA SB de Yauna Maride Naba Official Singsarugyaki. Radha Kisona Haikibada, Lokshake Akwibada Ladyba, Pumdina, Kupsinduna Ladyba, Mafam Sing Lok Tokuna, Nga Yoktuna Manipuda, Nga Yapoto, Henganaba, Kongtanga Si, Paikalapune, based on district Tawulda Lam Hector Lissing Amadangasi, Sangariba, PC Culture Amadi, Gas Culture Asi Hogdopone, Makata Nasu, Atopa, Mafam Sing Dasu, Packet Kigani Haiki. Mausaya Kal Karapon Sako Tarangi, Tabakana Kuinana, Chaiting P. Highness Minister and Biriana Fongdokre, Mafama Singosi Community, Forestry and Water Conservation Society, Forest Department Sindana Indo German Haiba KFW Financial Corporation Project, Community Based Sustainable Forest Management for Water Resources Conservation in Manipur, Haudopiki Taram da Fongdokivini.
Thangal Barzada Leba Hotel Sangai Continental da Pangchu Kibangasi, Thorum Aduda, Forest and Environment Minister T.S. Syam Kumar, Additional Chief Secretary, Forest and Environment, Dr. Swell Akhtar, Principal Chief Conservator of Forest K. Angami, JFA, Handwerk Germany, Portfolio Manager Manfred Fisher Nasimuna Thorum Adugi, Atoba Mitung Sing Wena Sarukyaki. Forest Minister T.S. Syam Kumar na Forest Department na Mahusagi Kalsingak Sena Balokalak Thabak Singda Misam Miyam na Forest ki ek rule sing khang da badagi awaba kaya mayok nari ngasi paikaliba project asina sakot tharangi thabak paiket bada Mahusagi phibam kai kharba mafam sing sengapada asawa mateng ama oiragani MLA Minister Sindagi field da mathau toriba Forest Officers singna Mahusagi Kalsing kahendana ba honabagi saruk ama oina mathau tobada ayat apan kaya pirak divasing asi tawidana basu appeal tawki Chief Minister N. Birena Makata na haikibada Mahusagi Kalkairakpa asina Mahusadagi Lejadaglaba Potok Sing Miyamgi Semitlunga Maride na Thabak Sing Amadi Hakselga Maride na Basing dasu Akaiba Piri Mahusagi Kalkaihendanaba Amadi Sakotharangi Thabak Paikat Pada Kungangi Miyamgi Hingbaga Maride na ba Shinpham Singda Akanaba Miyang Sangma Matam Oire Ising Isau Amadi Ikangi Awabakaya State Asida Sahikargi Mamangda Mayok Nariba Sing Asidagi Kananaba Turialgi Horpam Sing Amadi Jungle Sing Ningtina Sizinaba Matam Oire Singi lam singda rainwater harvesting gi tongan scheme talaga mapan paikan naba lupa crore ahum lam kai thokle paddy and wetland sing kananaba government na haukiba sahi singda tamelong amadi sanapadi district ta lam square kilometer maudraga nithoi pak sabama pharmacy community reserve wena semwet khre haiki those people who are having shifting zoom cultivation, government is providing them, giving soft loans, and even we have started encouraging for plantation of lemon grass and food bearing plantations so that the farmers, the beneficiary can self-sustained. I am very happy to know that launching of today's project, it will definitely help to the peoples, those who are having culture of zoom cultivation. We can provide them alternative livelihood ways of means so that the forests can be fully protected. Laupam sing atil tarakpa matamda sana bahida kapthokjuna phaupanbe sing kalhaunabagi pandamda agriculture department na mobile plant health clinic ngarang launch tawbada ngairingaida kumbi kendra gi laupam kayada masak khangdaba til tarakpadagi lamwi singna kan mangamdabadagi laupam kaya mai thadokpa haunare ising phangdabagi awaba mayok naringaida laupam kayada tin tasilakpadagi kan mangamdaduna lamwi singna masagi laupam mai thadokpa asigi matangda aikhoigi wangu pawmi Stephen pirakpa report ki matung ina kumbi kendra gi manung sanbada leiriba laupam kaya ising Pangdabadagi, Awa Mayok Nabadagi, Lamis in the one of Honadana ising Tajilaba Matunda, Pausapa Horopamata Masida, Kanghodana, Amuk Masak Kangdaba, Tilkiata Sinduna, Lopam Kaya Paktakana, among Ata Tokalak Lehari. Asiguma Makalgatil Silopam Amadagi, Atopalopam Amada, Yamatuna Sandokan Mamaramna, Atopalopam Singda Sandur Kidanaba, Lamis Singna Tilak, Hida Kaptuna, Honorabasu. Kanada badagi selestang na hona jarakiba lopam kaya paus hatpa horbasu mahi saroi da badagi pibam da lak badagi ningba karab lawmi sing namasagi lopam sing mai thadopagi thabak satharakli Manipur lenga ke mari re naba department na hoji fabagi onadi miyang amata sangla palaitri haina lawmi amana pen da bafong torakli apni har phangdana har bekta chate sani pan pi dana lising pi bok jai re si matung da mo khara phagadra na tawraga mo Tinji Matung Kang of Dylan Tasalakana say, look to Mandra do. However, the Lomigi, quite Machi Matangamukari, or Patavuna have to Tambangamte. I don't know, Machi Saga, the Gitan. Angamating deep panganing. Atopa Lopam Gelomi Kana Fondoropada, Araba Sel Putokuna Low Urubamapam Sing, Housing Mahisa the Bagi, Pibamda, Lak Labanina, Lamu Sing a Kalaga Marile Nava Department as Sabatabak Tarum Sing, Paket Pinaba Appeal Torokle. Karizani kodi lomi ni nachi uraga koi jajari ni matang basuna bambaru marang sing khara lomi sing gi awabasi yeng biraga matang basuna bambaru marang sing pibinaba mari leinaba department se da lomi yamoina hajar Gulapi Nata Sankritan, Academic Silver Jubilee Tharam Pangchokre, UP Gedata Kunjada, Lady Manipuri Lemgi Saruk Singh, Amukana, Lauxinanaba, Lenga Kasan Tabak Pakat Pahori Haina, Chief Minister na Fongdokre, Palace Compound Laiba Lamyan Masang and the Pangchokiba Silver Jubilee celebration Aduda, Art and Culture Minister El Zanti Kumar, CAF and PD Minister Karam Syam Sarubyaki, Academy Sige Sovener Amadi Academy Isna Puchopa, Siri Gaura Govinda Nata Isai, Maite Mayekti Iba Larik Amasu released Toki, Chief Minister Makatana, Uttar
Andhra Pradesh ke Rata Kunjada Ladiba Manipur Itihaska Yauna Madi Denaba from Aduda Ledamba Manipur Lam Amukana Loksin of Tabu Pakat Pahau Kray. UP State Minister Gasu Wadis Hanaduna Pakat from Tokpa Tabu Pakat Nabakangan Kray Mafamasi Amukana Loksinuna Life from Masada Manipurigi like Kuramasata Musingna Nungaina Basango Sagat Pada Lenga Asina Asabot Taudang Logani Manipura Se Furukian Kunda Minaba Lamne Magi Furuk Yaptagi Kanmana Sakut Lambida Kong Tangin Upon Webani Lamdam Asigi Ina Kulaba culture Malem Gemia Mamang Southok na Hindi Adabu culture Asibu Hingaliba Musimbudi Kana Amatana Yangsin Bidana Awaba Fium the Lady Asigum Laba Artisting Asibulenga Asina Tongan Skim Ama Pakat Nabahonari High Key Jinjat kami pantangi, economically kami pantangi, noy kuting mata, sathina puthar lagi mapan thopong am dage. Sigi sukha jana ikoi na art and culture na pichibi da culture na masakta hai no mane. Sigi culture jiru yokar biri ba kanbi di ba ngak biri ba mayam sigi de koi kari taur ge heme koi. Hiram kaya da menkhat mi na da koi sarkar ngak da taina ba yaroi param de koi kaise konje konte. Lai biri ba hal na mayam lamtat biri ga lamjing biri ga Koi dauncer kita apa? Aduh mengatakan ni, dah sakit dan lemari lain dapat posisi. Tunggu mirol nak khanau nak baik. Maitei mayaki script, phone nak kata bilang ni. Masih lagi nak apa menjadi visioner, amani hai tu. Kalau nak lalu ini kan. CAFNPD Minister Karam Syamna, Manipuri culture Malemda Tomthinganba culture Mani, Furukayana Kundabana, Magi, Apamala Ning Satnari, Ikoina like a Ninglabusu, Ningleba Mapu Adubo, Tazabangam Dravadi, Madugi Kanabale Haiki, Arden Culture Minister Elzante Kumana, Layo Karab Helsingna, Tambida by Ikoge culture, Kayangat na Tamba Hibasi, Ikoge Togdangi, Malem Gamiam, the Hindu philosophy, as a quite a warm philosophy, Amani Hina Sing Tari, top philosophy, Yawa Hindugi, culture Asilam, the Masida Saliba, system Asiga, Hindu Dharma Buhana, Ngalinga Matamdigi, Sangaklaba, Kambusin, Angapa Ama Wena Lawi, Lamda Masida Saliba Hindu culture Aside Fusion to an assembly Satpa culture Oibana, Miam no Quadigi Pamnaba culture Ama Wena Unari. Mamang government University of Culture Maming Tegi Oina Linkat Lamani, University Asida Karimata Yaudana Maku Kakta Tamlamani, Adabu, Government Asina, Kana Honabadigi UG Sina approved Tore, Loinana, University of Sigetongan Balam So Lauduna, Urep Yung Tamba Hokre, Mapung Fava University Ama Oregani High Key. The boy, the Shaida, that Sangitan, like Harabo, not Amado. Zakoi sari ba lupa si na tayo lupi si punti liba lupa si masih sati kuti magda ata mamam biawai ba no ata mamam ti kali jino ay pag madun nai na ba ba ko manai adu makli chawra makli cultural activities masih ko karawa de ye bina mataw ta mawi kana pipira me hage de koi lai na ba mamanga jan lai wi gra ba pai ko sin pipira that is our traditional belief. Se Minister Long Thomam Birena, Manipur Miyam the Mela House Somagi, Yapapause Pirakri, Komaya Singing Sing but talked about Matam the Gay, State Acid Laminariba, Yellow Proof Singing Marakta Amato Oiba, Tandu Laitaba, Amasuma Silmana, Webegi, Marie Fagat Hanaba Pangto Pataramni, no matter limit as in the Lakpada, sing Amasung Tam Gemari Hen Sessin Nanaba, Philip Amukana, Lominarasi Heidi. Manipur State Commission for Women Amadi, Manipur Police Department Anina, Kusamaduna, Police Sensitization Gi, Madam the Nomagi Overs that level workshop Ama Ahanba, Manipur Rifles Ke Banket Hall the Pang Tokre, Taramatuda, Human Rights Commission Gi Acting Chairperson, Kaidem Mani, Women Commission Gi Chairperson Dr. K. Sobita Yauna, Makok Chongba, Police Officer Kayasu Saruyaki, Manipur Human Rights Commission Gi Acting Chairperson Kaidem Manina, Miyabige Punsi, Nunga Yaifana Lenana Sarkarna, Makalaki Commission Assembly, Masigi Manunda, Nipis Mangak Senanaba, Women Commission Linkatuna Nipi the Chataba Miot Minay Kayadigi, Naktok Nabahonari, Domestic Violence Ekosi Lana Sinarabadi, Nupa Kaya Wafamatahanbada, Lina Tokani, Maduna Ekosi Yamna Section Matautai, Police Habasin Bamasi Crime Toba Tingba, Miyamotandu Leitan, Lehena Bukona Bahibasi, Police Kesarba Tongdangni, Police Officer Amana Matak Tongbo. Officer ke yatang in bahai basisu police ke phajaraba duty ni adubo aingi wamada mathak thomo officer na makha taba officer da thaba pangthok nana bahai rabdi adugo order adu indaba yai masigi damak Supreme Court ke yatang su lei Women Commission yauna mai atai commission kiana paikhalapa case singda matham chana warusin purak na bakhona bada police na mateng pang busutangai fade ko na case ama theng thabada matam sanga logo da bakaya commission na irai laina loisin ngami haiki What Maxunatana, Human Commissioner, Natraka Suma Commissioner, Equity Hirapayabra,
हाइदना करिगुम कामदा फावेबा अदुगुम पुनम अदु कोकननबगिदमक्ता ngasiगी sugumba sensitization program ama between the police personnel and the women commission asi tawba chumme. Ministry of Housing and Urban Affairs ke Makada Northeast Development Program gi sarukam oina Wangjing Lamding Municipal Council gi lambi kuntra humdoi mak pakthokpa da natana blacktop tawbada Manipur gi ahan Municipal Council oire Nagar Panchayat ki lambi taret amasung fit kungi mathak ta pakthoktuna Wangjing Tenta Kendra lambi thong phaba Manipur gi ahan ba kendra oirpa yabagi thajaba leire hiramasi gi matangda paudam ama हाना लेरक सिंग फुट तरा तरा मुक्त पाम बने दो लेकाई की अहल मनी माई बेल मयाम सिना लंबी पाक पसे के पाम जवे मतुंग इन मोने नुक्सी बिदना लम सि लोइना कथोक पिरगा पैसा अमत लौदना कथोक पिरगा कोई लेरक सिंग सि लोइना पाकथोए असेंग बमक्ति मस्वाई सि म्युनिसिपल एरिया ओइबनिना पॉइंट लुपा लाख अमा दैना लाख अमा मखाई भाव लो संगम लोमदा पारगदि नियरली क्रोर अमगी मयादा लोइना पीब लम गातनी तांगब लम मयाम से इन लंबेसन लुपा अमत पीदना मोय मयाम लोइन कथोक पिरगा एखोय म्युनिसिपल एरिया सि लेरक सिंग सि लोइना कुन ड्रेन गी मनुंग द फुट कुन कुन लोइना पाए ड्रेन चनब लोइना लोइरे कोयला थाबा ngasi gi sina aroiba lerak ni aroiba koila thaba lerak kunthraum do si loire hana akoi gi lerak se gari ani thaina ba chalam deba chalam da ba se mai mai gi lam ka thong na raga akoi gi kendra gi MLA na e imai ben jing sumai taw dana koila thabiro lerak khuding gi ai lai ngai matam da di langhalamani haiba dai akoi gi harau dana khiji khakta challo haiba do meter sang na drain chan thokhreba aduga drain chal hautragadi akoi si koila si chat phangamoi haiba gi awaba leibadu kokhre aduga hana upun thanga maga huji koila ka tharak pasi dai yum da sungai lai ning re ko lerak sida da phammaga laire adagi mating ngai je azna pak na saw tha ba chu magi nungai ba adagi akoi myam koila ga to lerak ti uram da bani dana ipul mar ka salam bagi awaba adagi akoi gi leikhom thopagi awaba du ji kaim lai gi dre ji aduki matik nungai ba MLA am leibagi nungai jaba phangjaba praja gi nungai ba phangjaba do koi GP area da lerak taret nipan amasu hana gi pakchar am lerak ahum mari su yawe du mathak nauna pakthok ko si taret nipan gi sang do oire adana masi lambi pakpa gi target se ko na chumna pamjaba koi lambi hi pa ga di ko na tawning ba da tawba ya ba लिंखटनिंग बा एनी तौनिंग बा डबल क्रॉपिंग तौनिंग बा पुनः मक्से याबगी वाखलोन दुदा मियाम गे सोजोक से आइगी केंद्र गी मियाम सिना इकोना हाइबदा ताबी दना लोइना कथोनरकपने हौजी सो कोइ पाखो पियो हाइबसिना यामना लेरे अदना मसी पाहौरिसे कोइ नेक्स्ट जनरेशन ददि कोइ लमजी फंगारोय दोबा लंबी अपिकपा मयाम से गाड़ी अमा चलगा अमा थैनबा यादबा लेरक सिंग अमसुंग लंबी से लोइना पापा तारगदि मणिपुर से कोइ याम फजबा स्विट्जरलैंड दा लेरिबा यूरोपियन कंट्रीज दा लेरिबा मयाम दो इना पुनिंग दा ममी ताबदो आइगी केंद्र दा ओहनिंग दना अमसुंग आइगी मणिपुर दा ओहनिंग दना इना ngasi मियाम फान फोंदोकचब ngasi chatharam liba oiram liba tauram liba thong se manipuri kendra khudimakta MLA khudimakta minister khudimakna pangthok puiba taragadi connectivity hana government priority piraga semgal le hari base sapchana mangana do mangfauna godori bani masina manipur gi miyam gi chatok chasin nungai hangani aduga loina na chaukhattaba lamdam amagum leirambagi awa ana sindo pungkau kau halaga awon ba hena chaukhatpa mamang da changsin ba state ama oigane haibasti ngasi mafam si uwa matamda thajajabani ISTV news gi dama thawal correspondent AK Rajesh ka loina na paudam jariba Richard Ranjan Wangjing Sericulture Saukor Hanaba Pandam the Residential Beneficiary Empowerment Program Ama Sangai Pachalaiba Sericulture Office Ngasi Haudokre Lesini Traga Mapangi January Getang Tara Faba Pangtokodaba Training Program Sida Tawantungama District Sindagi Miyo Isani Pana Sarup Yari Haudopage Tharam the Sericulture Director S Kunjakesor Deputy Director C.S. Harendra Kumar Amadi Assistant Director Technical Hamid Ul Hakna Moreva Miyo Singh on Sarup Yaki Director S Kunjakesor na Sericulture Mayam Gisel Tungi Pibam Hengat Hanmangam Guni Beneficiary Sing Workers la henduna lamdam asida sericulture hingan ba asi training program asigi maru eba pandam ni haike
Thado Student Association Ima Kondong Lairembi Kubamda Ladyball Sangosigi Matang, the Asima Kaling Labadi, Lissing Masama Panmogdra Taretki, February Tang Kungamanga, the Matam Queen Amasung, Tiankankaya Tokna, Waris Hanava Matung, the Ima Kondong Lairembi, Togalup Amasung, MCMna, Nakal Ama Warega, ISTC Amasung, MAD, WA na, Nakal Amada Warega, Lamkayana Kibani Hibasi Matam Aduda, Agreement over the Yaukiba Organization Singa Puna, Paminaraga Kangmayagani Haina, Ima Kondong Lairembi, Togalupki, Gerald Amana Kangalakri. Ima Kondong Lairembi Hibasi, Mate Kakta Natana, Community Kayana, Tazana Kurumnari Balairembini, Masibu Ningsa Musing Lasang Osigi, Lajari Balamda, Yum Saduna, Sebato Hibasi, Zabsaba Hakni, Masida, Atopa Community da Kaiba Pigata Banate, Henadum, Yumtangana Minaduna, Awat Apa Hangminaduna, Sakat Minavayai, Masida Metena, Policy Togna Atopa Community Singda, Nushinadana Basin Bataurai, Wafamasigi Matang, Wadi Sabada, Yaukibas Nahida Masida, Munna Kangli Beni Haiki. Mayai Kabachin Sagna, Mahiri Kunai, the people say Tiang Haiba, Hiram the academic campaign Nama, Kadana Sudden Infal, Iski, Manu Sanba Usekon, Yobras, Palida, Labor, Merit Scholar English School the Pang Tokre, Tadam Adida Kadagi, Frusted in Sasting Tozum Siamzai, Merit Scholar English School Gay Principal, Sharam Ombi Tamna, Infal District Committee Kadagi Vice President Yana Mie Karasarubya Ki, Mayai Kaban is Hatingan of Honaba Miam Puna Sarubya Minasi, Haibuafam Fondonaki. Aerodrome safeguarding and its implementation by airport management ge matang the nimit ini subna chathagadaba workshop ama simadong the classic grande dangasi hokre hagdopagi tharamda additional chief secretary MS Khan Imphal International Airport ke director SS Balavan Besnobo district ke assistant Commissioner Nitu Singh Namari Bamir Singh on Saruk Yake, Imphal International Airport K Director SS Balavana, Aegis Policy Lakpa Masu Notice Reason as the India Corridor Amok Webana, Airport as the Yanamaru Ebama from Amok Wegadori, Matangi Matumini Airport Singo Sagat Pigi Tabak Damiana Mating Pangbio Hike, Additional Chief Secretary MS Kana, Airport Ki Akwebada, like from Topo Singh, Haujitegi Hauna, Semhabu Matangai for the Hike. Atul Yuva Mahant Adivasan Nasaruk Yagadra BJP Yuva Morsa Manipur Pradesh members Singasi, Chief Minister N. Birana BJP office ke Lam Thakre, Thasik Tang Kungatauti Kungani Fan Power Hyderabad ke Parakran Pangtoko Deribatara Masida, Manipur Pradesh BJYM ke President Somorjit Jauna Punna members Sani Nifun Saruk Yagadori, BJYM Manipur Pradesh ke President Somorjina, Pangtoko Deribatara Masilam the Masige culture Amadi Anawa Close Sing Siar Tobagalena, Naha Sing a logo the Haudang Sing Kamina Bikudong Saba Lagini Hike. October Kuntama to the UCM Nasinna Pangtoko Deriba Mass Rally as the Auto Diesel Allied Taxi Cabs Association for Self-Employment in Tokong, Light Vehicle Transport of Passengers Welfare Union, All Manipur Sound Service Association, Ningol Yaifa Taurang Loop, the Laimari Loop, the Youth Progressive Club Singkai Hunba, Adventure Association Oinam, All Yadipok Driver Association, Self-Employment, Auto Diesel Owner Association in Tokong, Lamding, Wangzing Bazaar to Sangai Yumpam Amadi Salamasa Diesel Auto Owners Association Namating Pangani Hairi. Saita Yokat Kanglup, Tentana Sinna, Tenta Kongba the Labor, Bamon Mantapta, National Youth Award, Rakesh Naremna Taram Bukit Torlena Ladik Home Fonkre, Tolam Aduda, Hanagi, Minister Marangtim Hemanta Yarami Karasur Yaki, Ponkiva Ladik Home Adudi, Marangtim Maimu Masani Iba, Isai setting a Ladik, Loram Dai Tengla Manbi, Marangtim Devdasni Iba setting a Ladik Ani, Malika Amadi Tawai Mirialni. Yaripok Circle ge prepaid consumers singani damaram khudingi mai phangjiba asi mari lena authority na atoba matamda maram khangan biu haina bamon leka youth club Yaripok na thadrok pocherol amana khangal lekli masigi matangda wangkem kenegi MLA na su akan mam yang sang biu hairi amoram the MSP CL ge managing director cherol amana Yaripok area da pick hour da mai phangdabagi awa wafam masi 33 kV kaksing dagi thawal line asi ari line oiba maramna overload odabadi jumper sing Snap Taukrabadi substation a corner from Kudimakta Mai Mangodaba Maramna substation Asiki feeder 11 Mak roster 9 load setting Tobani, load setting Asi Yaripok area Kakta Tobanate, Lilong, Hairok, Wangzing, Moising Amasong Taudam, Irong Sing the load setting Asilay, Makatan area sing Asida Mai Sang and Pina Batabak locally. Moreka Telbuluna Tamanaba no Mogesura Hingliba. Nupising Amadi Gari, Thodiba Sinmissing da, Narang Bom Tamdilamba Aduna, Aki Akang Pokale, Bom Talamaki, Tawong, Walking Women for Manipurian in the Fongdokli, Asigumba, Tawong Asimatung, the Malilena Singna, Ton Bigano Hiding.
Lion Club Moirang Sinna International Peace Poster Campaign Club Asigi Orisunga Si Moirang Palo Kaida Leba Lokchak Modern Fish Market Pang Chokre Moirang Kendagi Malung de Leba Tongan Chungan School Kundegi Lakpa Sahitalaka Matoi de Gi Talahum de Fabugi Malung de Leba Mahirwe Kunchara Masarukya Ki Lion Club Moirangi President P.S. Nobina Poster Campaign Asidegi Kangalaba District Level Gi Takta Saruk Yaraba Matunda National Amadi International Gi Takta Stangdan Nabada Saruk Yagani Haiki ISTV network ZTV channel Hayendigi inscript Torgani set-top box ki card yautaba digital ki server the set-top box number chandaba subscribers singa channel asi yengba phanglaroi channel sing mathang inscript torpadagi channel sing mapung phana yengba phangraba subscribers singa masa ki local cable operators sindagi set-top box ki card lobby yu hairi Housing Paugi Marathan aten break ama laminasi Welcome to Food Wi-Fi, the fastest food delivery app in Imphal. There's no minimum order that brings the tastiest food in your neighborhood right to your doorstep, so you can order for one or for many. A well-trained delivery team will satisfy your hunger in no time. Download the Food Wi-Fi app now. Rainbow Montessori Teachers Training Institute, Kumbong Mamang Laikai. Admission open for 6 months diploma course in Montessori Training Centers, Brighter Academy, New Chekon and Brighter Academy, Kumbong. Eligibility 12 class pass or above. Hostel facilities available. In-class comments from 22nd November 2018. Class timing 3 p.m. to 5 p.m. Lismart Industry na iram damashida ihan hana puthok jaba sangai teng kumshishu mahausagumna Ningon Jacobuga Mari Lenana, Jada, Taretagina, Tara Pawatana, Pangigani. Kudong Java as Lobiho, from Biga the Woma from D, Lamfield the Labor, head office Coktadani. This Durga Puja, celebrations and happiness will never end with amazing offers from Samsung. Buy a Samsung Galaxy smartphone and get a chance to win a Jeep Compass, Hyundai Eon car, Honda Dream Neo bike, and lot more. Hurry, visit your nearest Samsung store today. TNC apply. Manipur da amata ngairaba organic outlet ta phangba organic ki pothoksing sizinasi Jolip 100% natural syrup amasung capsule yu thakpadagi oirakpa awaba chaitheng hakjangi liver soklakpadagi kuchu sengaktaba haksang soktharakpa tumba chaba yaraktaba khong hamba nungaraktaba singbu phanba ngamba amata ngairaba upaidi Jolip syrup amasung capsule diabetes singidamakta Jolip capsule chabiyu JJ School Montessori. Give your child the best of education that they deserve. Admissions open for session April 2019-20. JJ School Montessori. Please visit www.jjschool.co.in or visit the school today. Break tunga taramna osari tunga taramna pausing among mayan pizari. JSC against the custodial killing of the JTS source Sarama, T.I. Satis, T.I. Sprem, R.K. Ronel, P.S. Naubina, Aruna Mihat Hizinduna Asumbo, Wayel, Fangalu, Hina Sanslak, Kongang Sing, Asida Singim, Yam, Susaruk Yari, Ngasi Kangpopi District Manung Sana Leba, Fayom Kulda, JSC, the Sansileva Kongang Asisabotuna, Lamdam Adongi, Miyan Wakami Pam Tachakre, Wayel Tataba Miha Sing Asi, Maning Tamabodi, Amada Tizil Handuna, Justice Fangalu, Hina, Demand Oki, MSF President NZ Milan, Poide Lemarolge, Secretary T.I. Apabi, Namai Area Common Development Committee Chairman, Solemna Resource Person Sing Wanga Ki, Namai Area Chief Association Chairman L. Tangsuna, Wayel Taudana, Mi Amabu Hatpa, Masapabo Chiva Kangandana, Imung Manung Damato Mangam Pangtuk and the Bahabusi, Mia Bigi Hakta, Sound of Singapore Haiki. Amukogi Vice President Z. Saradna, India Constitution, the Piba Fundamental Rights Adu Lamdam Asiki, Mian the Pangmangam the Lady. Malian Pumbana, Amuba Aini, Launariba, Afaswagi, Manumda, Security na Lamdam Asiki Miyaka, Hatchibata Natana, Fakar Matung, Tiva Kangandana, Labakaya Amasu Lady Haiki.
मणिपुर से भारत की पार्ट अमा ओइरे मसिदा आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट की मनुंगदा मोक स्पेशल पावर हाइन पिसिल लगा मान बुसिंगनरदी ओटप याय नत्रगा फाब याय हातुप याय हाइबनी भारत की प्रजा अमने हाइरिब प्रजा दु नंगी आर्मी ना सागी आर्मी ना हातबगी लाइसेंस पियु मुथत प यादे हाइरिबसिबु करम चौखट प सिविलाइजेशन अम करम चौखट प लेबा अमदा सनारम गदबनो हाइबनीदा सिंह डिस्ट्रिक्ट अनि के लौफम हेक्टर लिसिंग अमदा सहाउ थारगनी हाइना एग्रीकल्चर डायरेक्टर फैरोजम राजेंद्र न फोंदोखरे ngasi सुसामु डिस्ट्रिक्ट की खेनुवल कम्युनिटी हॉल सुरसानबो डिस्ट्रिक्ट के सहाउ थाब होगदोप अमदी ऑर्गेनिक ओइना सहाउ थानबगी वर्कशॉप होदोपगी थरमदा फोंदोखिबने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के मखादा मणिपुर एग्रो प्रोड्यूसर डेवलपमेंट कोऑपरेटिव सोसाइटी ने सिनबा थरम अदुदा एडिशनल चीफ सेक्रेटरी लेखोगन हाउकी डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर सुचानपुर टी.एस. जॉय कुमार मोमा के प्रोजेक्ट डायरेक्टर के देवदत्ता सुचानपुर कॉलेज के वाइस प्रेसिडेंट रुइवेल पामटे सुसरुप याखे डायरेक्टर नमखाताना सुचानपुर अमदी सांदेल की लोकफम हेक्टर संगा दा अहानबु ओइना सहाउ थादुना सिंह डिस्ट्रिक्ट सिंह सु सहाउ पाक्सना थादुना सेंथोक लंबी फगतनब होनरगनी डिपार्टमेंट के साइंटिस्ट सिंगना ताकपल उ पथाप निंगथिना सिजनदुना साथोक याना पुथोनब होनसी हाइखे मणिपुर ITI तराग माथोगी मनुंगदा अयाम थबक निंथिना तौद्रे ऑथोरिटी न मियंग संग्रबदी खोंजंग संगसिनब सेम सारे हाइना ऑल मणिपुर ITI स्टूडेंट यूनियन फोंदोखरे मणिपुर प्रेस क्लब पांगथोब पाउगी मिफम अमदा यूनियन के प्रेसिडेंट पार्कर लोरेंबमना तागेल द लेबा मैन ITI असि नतना डिस्ट्रिक्ट अतै द लेबा ITI की हौजिक ओइबा फियम असुकी मटिक फियम सादरे माइरो सिंगी यंगबिदुना एजुकेशन मिनिस्टर अमदि चीफ मिनिस्टर न अथुब मतनम यंग संग्रबदी मखल मखा कयागी खोंजंग संगसिलगनी हाइखी मेगी स्किल मिशन असी अदुकी मते फिल्म सोकपा मसी डिक्लाइन सुन लेबना मरम ओइदगा अखोय याम लाइबक थिबा अदुगा याम थवाई नुनुवाई तबे या मोन सलाइबा ते मैम से मसी अमुकहना ऑनरेबल अखोय कल्चर मिनिस्टर अदुगा चीफ मिनिस्टर तर लोइनना लेबर एम्प्लॉयमेंट की डायरेक्टर की अखोय मैले नबसिंगना अकन ममी चिसन बिउ है मसी अमुकहना मैले प्रोग्राम थमजरी Injected drug users sing ISI bidding ngakthoknaba leidaba OST gi kudongsaaba fanghanaba hangliba center sing mapung fana mathau toba ngamdabana thingdilakniba asigi maram health minister nam yang sangbiduna community network for empowerment na polling sing silakte palace compound leba NGO asigi office da pangthoba pawge mi from da president RK Nalini Kanchana OST center taraga tarit na government na salai aduga tarit na lanai NGO na salai ri लाइबक चिबदी गवर्नमेंट सलाइबा सेगमाई के सेंटर मुटखरे साइकिल की मथौ मपुंग फाना तौदबदा थिंगदिलगनी हाइना MO इंचार्ज ना ऑर्डर ठोकरे मथौ ताब स्टाफ अमसुंग अते कुदोंग साब लेतबा नाकोगी जना कांगलोन ngakabana अटोप सेंटर सिंग मथौ तौदबना थिंगलखिगदोरी हाउसिंग लेदिबा कुदोंसा दब सिंग मैक्स त खंगन बा लेख्रबा सुमी यंग संगदना लेरी सेंटर सिंग असि फेल ओबगी मरम करिगेनो हाइबदु हेल्थ मिनिस्टर अमसुंग ऑफिशियल सिंग ना मियंग संगबियो हाइरी Why the fund is not being utilized? No season address. Thabi Ramdre, Manipur State as Control Society na nakoda, Haibi bada Minister na sumateng pangbiro siya. Haiba message ni meno ina cannot already pigeoning it. District Administration Imphal West na sinla khungang sasi thoram Yaskul Kenagi oina moirang kulda pangchokre thoram aduda MLA T.H. Saitabrata Yaskul BJP Mandalgi President K.S. Biswamitra Ward number talaga mari ke cooperator S Rita Susaruk Yakhi Mairo Singh ke pending competition pangchopaga loinena Department Singh stall hangduna tongan scheme sing khudong saba miyam da khangan ki Uzala scheme gi makha da khangala beneficiaries in the gas connection PK District Administration Imphal East na sukhungang sasi thoram khurai kendagi Moirang Kampu Community Hall da pangchokhi thoram aduda khurai kendagi MLA El Susindro Moirang Kampu Gram Panchayat ke Pradhan L Rameswar Moirang Kampu Nupi Thaudang Lup ke President Akwezam Kaina Han Bisu Saruk Yakhi tongan ba Department Sing Store Sing hangduna Paikaliba Scheme Sing miyam da phangan ki yum sanaba jingasu khangelaba beneficiary kharada phangan ki District Administration Kaksing nasu khungang sasi thoram thaunauzam amadi wawgai tera pisak khulda pangthokhi thoram aduda hiyanglam kenagi MLA Dr. Y Rajasam District Kaksing Jila Parishad member amadi Pradhan Singh Saruk Yakhi tongan scheme singi khudong sab phanganaba card sing yanthokhi Go to Village Thoram Tamilong District ki Pungsing Kulasu Pangthokhi Thoram aduda Science and Technology ki Commissioner T Padmai ADM L Kiran SDO Tamilong Kasam Thai Saruk Yakhi SDO Office ki Maikaidigi Mairu Singi Ladik Lomu Singetila Hidak Amadi Sanabagi Masak Matum Kayamrum so Yanthokhi
District Administration Imphal Western Su Fayeng Gram Panchayat ka khusam aduna khungang sasi tharam Fayeng da pangthokhi tharam adu da Fay Sangmai Kendra gi MLA Ais Dingo Fayeng gi Pradhan e Sama Sakhi Saru Yakhi tharam ga mari lenena lu na na laina bugi matang da Mairu Singi oiba laya pasang damna ba amasu pangthokhi winena Dustbin Sing Su miyam da yan thokhi District Administration Ulau Nasu Sinduna Kungang Sasi Tharam Nambol Subdivision Gi Manung San Laiba Pandit Din Dayal Upadhyay Institute of Agricultural Sciences Ulaugi Holda Pangthokhi Mafam Aduda BJP Manipur Pradesh ke Vice President T.S. Basanta Besnupur ge Adhyaksha Dr. T.S. Romapati Ulaugi Pradhan N Sarasu Saruk Yakhi Pasoi Army Amadi Awang Kuno Gram Panchayat na Sinduna Lem Layam Kem Amal Salamaya Lekai Community Hall da Pangthokre Kem asida miyoi punna sama kuntralom layam ga lwenena hidat angthak singsu lem na pikhi Yankai Mari Sowa BS Battalion na Kripsa Foundation Integrated Rehabilitation Center for Addict Imphal gi set ama Civic Action Program gi makha sakre set kusin bagi tharam da 2IC Operation ke Homesor DC Q M Druba amasung Kripsa Foundation gi Project Director ke SIS Jiban Malasu Sarup Yakhi Khapum DC Sigi ADC member SG Pamai ADC Tamilongi Vice Chairman Wena Yenabe Yaudana Khankre Pharmacy Damak member Amatana Thorokta Badigi Mahapu Vice Chairman Khale Haina Lautokibani Mahapu Wasak Lobagi Tharam ADC Tamilongi Officer Chairman Namsiri Pamena Sia Lodana Pangchoki Taramangaso Finance Commission gi makada Ukrugi Sina Katil Khulda Saba waiting set Mari ADC member Dr. Y Ngalungna Miyam da Kusina Kre Mafam Aduda Youth Affairs and Sports Secretary Bobby Waikom DC Ukrul Dr. Harmit Singh Pahuza Sarup Yakhi National Highway Infrastructure Development Corporation na Lilong Thongdegi YTB local Fabagi Lambi Pakto na ba inong nona lakula libak thong asi hauka kiam si fai amusong waito kulgi communities sing na yaning da phong dokle ngasi thawal hauka da pangto pawgi mifam amada committee convener yumnam ratana highway asi pakto pada committee ke maike digi ayat pa amata laite tabote bo mamang sahigi April thada committee ke mihu singna se minister unaru raba matung mahaki pokta matung ina thabak asi pai agency masana lambi ge median digi nak yatta manaba lam logani hainat jun thada thokiba order adu ngakro chatre tha kharigi mamangda DC Thawbalna hana democration tokraba mafam singi phangom chokpa senpam yawba yumbu da khangalakduna lambi ge democration lokra matung inong nongna lam ormigi thabak chatharakwa asina miyam da samam na hale hiramasi ge matang da government na miyang sangbiyo haiki adum lo Manipur gi ni chief minister oiriba mana haribu poto sumaina media dagi manana lobudum ne habu to khanda ngasi mokoina tong do dogdadi rajamyam singse Irang home bagi, natrana thoina BJP government si makoi matakta kargumba agitation sathana bagi thoina kana makhragal tunar kan thabuse sathara bra hai bagi akoi singnada bangam Ministry of Youth Affairs ke National Program for Youth and Adolescents ki makada Nehru Yuba Kendra Imphal Western Sinduna nimitala ga mangani chathagadaba Interstate Youth Exchange Program asidagi Wangzing Kodom Pokpide Leiba District Sports Complex ta hokre hodopagi tharamna Education Minister T.S. Radesam Youth Affairs ne Sports Minister Lepau Hawkep Sarup Yakhi program asida Madhya Pradesh dagi Naha Yangkai Nagaland dagi Kuntra Manipur dagi Kuntra punna samara sarup yari Minister Radesam na India si Kanglup Purup kayana Kundaba lam amani Leibak asibu malengi mamangda saukthokna amati phajaba masak na bu na bukhon bada ngasigi na hasing asabot thawdang lei maram aduna naha oibusingna aikoi amatani haibu wakal si na thamduna amaga nungsinana laigedabani haiki फिर भी भारत जैसा उतना महान देश नहीं तो ये लेके चल रहा है हम लोग तो बुजुर्ग होने जा रहे हैं आप लोग को ऊपर हम उम्मीद करते हैं अपना भारत का भविष्य आपका हाथ में है आपके दिल में आपके हृदय में आपके दिमाग में सब भारत है आप जो है भारत यूथ इज इंडिया Narcotic and Affairs the Border Police Station na drug lalonamiyu ama heroin powder gram chanipan nifuga konena Sengmai gi Pal Hotel area digi fare hairi Police Department ki PRO ge charol amana fagalamiyu asigi maming MD Tahir Ahmad
Saha Sahi Kunganitoi Apokpa Tayal Ali Lilong Usoi Popidagi ne hairi Amaramna Narcotic Cell Infal East Amasung Infal East Police Commando gi apun makambu amana Singjamai Bagapati Lakaida Achat Osing sector bada mioi ama WY tablet sama yangkai amasung heroin powder gram mangaga konana fara mi asigi maming P Guljit Sahi Kungataret Apokpa Khogen Singjamai Thong Wangma Pukramam Lakai digini Makatana ticket pada drug supply tabali long Haurebi Makalakai digi MD Rahul Zudin Kaubami Amasu Kamgai Pal Ahanbidigi WY tablet sama Maudraga Tarika Konana Fari Haidi Manipur Rural Bank Kwakatil branch na sinna October Super Recovery Drive ngasi pangthokre Kwakatil Konjeng Laikai Akham Laikai Lamdong Laikai Ningumbam Awang Laikai Ningumbam Singya amadi Langthabal da chadakiba drive asida loan account nifu tarutigi lupa lakh ama lising kunga taruk long khongat pangam ki hairi Sana Janmasthan Club Kasam Thongge Sahi Amaso na Pangtholiba Diamond Jubilee Tharmgi Sarukam Winner Environment Tour Ama Santhai Natural Park under the Pangthokre Know Your Environment Amasung Environment Ke General Knowledge Test Amasu Pangthokki Tharam Ajuda Chief Conservator of Forest D.S. Mahendra Pratap Club Asige President D.S. Gopi Mohan Environment Ke Deputy Director Dr. T. Brajakumar Saruk Yaki Hauji Makhata na ngasigi sanabagi pau lobisi Ngasigi sanabagi pauda samani pum de sub battalion CRPF amasung RSOM na pun sinduna ahanba ahina knockout football tournament Surung Common Ground Khongsang da hokre haudopuge tharamda DIG range CRPF Imphal Brigadier SK Sarma battalion sig commander Lansan Yadav su saruk yaki tournament asida nupa masake team taraga nipan amasung nipi masake team Marina saruk yari Jiriwa Masathariba badminton tournament ngasi sana kiba sahitara threat makhagi nupa masage doubles ta Devan Mirdha amasung MD Abdul Palti Mai Pakre sahitara threat makhagi nipi masage doubles ta K Anjali amadi Jasita gi Jurana Thoikre nupa gi often double match ta Kenny Panmai amadi Ais Basulal Mai Pakre single match ta S Boben na Rias Ahmad Mai Thiba Pikre Lisamlok Sports Youth Club na sinduna ahanba trial football open tournament 7S side ngasidagi wangkem kenigi manungsan leiba Lisamlok football ground da hokre haudopugi tharamda tipaimu kendagi MLA Dr. Saltolian amo MLA ke Mekas Chandra wangkem kendra jila parishad member ke ai sobhaja saruk yaki team tragani thoina saruk yariba tournament asinga si sanakiba group A gi match ta lamboi khulna poirobo goal amasino da thoikre group B gi match ta samakha amadi Lisamlok B goal amata sanabang ngamdena draw satkre Inter-College Rowing Men and Women Tournament Royal Academy Low Enam Danga Silwasin Kre Nipigi Kilo Yakai Manga Gida Wangkem Asalatan Ahanba Kilo Nifuni Toigida Ngangbam Georgina Ahanba Takre Nupagi Kanglupta Angom Bikas na Kilo Yakai Tere Kanglupta Ahanba Briba Sil Yanglemna Kilo Humfugamangada Asem Bebetona Kilo Humdra Amasung Tangzam Nelson na Kilo Marifutaruki winner Waikre Manipur da housing football gi sayanaba amalariba asi athuba matamalosin binaba Manipur State League Participation Team Forum amadi DSA taragi music na madilena basing poning singsili Manipur Press Club tangasi pangthuba pawgi mifam amada forum asige president KS Bangkim Sarmana mawong suna thabak tawduna Manipur ge football hena sakhonaba pami haiki Register na nomination file to was tawribase makhoi gi do regularize to topic ro haibi we agree Hari bersida, aku ini miuna mata pabu yau. Mayam nak kerja macam ni biar maba, aku cakap office biar aku ini yau dulu bani kaya kana. No, aku betul kisah aku ini fight orang is only for the spirit of football. Aku masih dah kisah aku ini adu wajah tu bani, aku ini ada wajah tu bani haiba, aku ini kali tu yau ke. Aku betul senior apa thawang, khuti mak for the future of football, aku ini mai bersih. Aku empha haiba word se challenge tu ke. Lain bagi sini head patah bermatam tadi. Ngasi chatminari bisi makoina lala gasu akoi adum fight akoi missing yaw bang pang gasu adum lala adum fight Makatawa sanabagi pau amok ningthaujam bayai digi phangbigani
बाइलोट फाइनल संगलखिबा इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स एसोसिएशन बिष्णुपुर की मखुत गोल अमसिनोदा माइथीदुना 19 सुबह जूनियर बॉयज इंटर डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल टूर्नामेंट फॉर प्राइवेट स्पोर्ट्स एकेडमी ट्रॉफी की रनर्स अप ताहौरे ऑल मणिपुर फुटबॉल एसोसिएशन सिंधुना था सिगी तांग तरा तरेतगी डिस्ट्रिक्ट तरुण सरुक यादुना खुमल लंपाक आर्टिफिशियल टब ग्राउंड सानबा हौखिबा टूर्नामेंट असिगी अहुब नुमित की अनिसुबा मैच सानबा लाखिदबा CDSA सोरसानपुर की टीम सिलिलांगिबा सिंगना टूर्नामेंट असिदगी लौथोखरबा मतुंगदा ग्रुप ए दा डिस्ट्रिक्ट अनि ग्रुप बी दा डिस्ट्रिक्ट अहुम पुन डिस्ट्रिक्ट मंगाना सरुक यादुना टब ग्राउंड असिदा मखा ताबा मैच सिंग चथरखिबा टूर्नामेंट ngasi ऑल मणिपुर फुटबॉल एसोसिएशन की प्रेसिडेंट एस सनातोंबना थौरमपु ओइदुना लोइसिनख्रे ऑल मणिपुर फुटबॉल एसोसिएशन की जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज एल ज्योति मोइरोय असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी एल नबचंद्र मडी अटई थौपुब सिंगसु सरुक याखी सथरखिबा टूर्नामेंट असिगी ngasi सानखिबा अरोइबा मैचता डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स एसोसिएशन बिष्णुपुरना इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन बु गोल अमा सिनोदा माइथिबु पीदुना चैंपियन ओइखिबनी मैच असिदा माइपाखिबा डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स एसोसिएशन बिष्णुपुर की गोल अदु मंगबुला लमना मैच की 32 सुब मिनिट सनखी मैच असिदा डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स एसोसिएशन बिष्णुपुर की सानरोय KS प्रेमचंद अमदी इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन की एल खेल जित्ता मैच कंडक्ट तौखिबा रेफरीना येलो कार्ड उठखी टूर्नामेंट असिगी चैंपियन ओइखिबा डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स एसोसिएशन बिष्णुपुर अमदी रनर्स अप ताखिबा इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन दा थौरम बापू सिंगना ट्रॉफी सिंग पीदुना पुंगनिंग थौगतखी कुंथ्रामरी सुबह एन हजारी अमरी डॉक्टर एन टोम्बी स्टेट पोलो टूर्नामेंट की ngasi सानखिबा मैच सिंगदा एक्स पोलो क्लब वांखई अमरी असम राइफल्स पोलो टीम माई पाक्तुना क्वार्टर फाइनल संख्रे मणिपुर हॉर्स राइडिंग एंड पोलो एसोसिएशन सिंधुना था सिगी तांग कुनिथोइदगी मणिपुर की मसक नायरब पोलो टीम 38 सरुक यादुना इम्फाल की मपाल कांगजेबुंगदा अपो टीम लेहौगदबा 39 सुबह एन हजारी अमरी डॉक्टर एन टोम्बी स्टेट पोलो टूर्नामेंट की ngasi सानखिबा अहानबा मैचता एक्स पोलो क्लब वांखईना मैराबा पोलो क्लब खोयाथोंगो पांजल 18 सिनोदा यामना लाक्सना माइथिबु पीदुना क्वार्टर फाइनल संखिबनी मैच असिदा माइपाखिबा एक्स पोलो क्लब वांखई की पांजल सिंगदु एल अतांग बना मैच की अहानबा सकड़ पांजल मरी अनिसुबर सकड़ पांजल अमा मरीसुबर सकड़ पांजल अहुम सनखी TS जेकोबना अहानबा सकड़ पांजल अमा अनिसुबर सकड़ पांजल अहुम P ओजितना अनिसुबर सकड़ पांजल अनि अहुम सुबर सकड़ पांजल अमा एल तोलोंग खोंबना अहुम सुबर सकड़ पांजल अनि आइस कांतना अहुम सुबर मरी मरीसुबर सकड़ पांजल अममम चंदुना मैच असि माइपाखिबनी टूर्नामेंट असिगी अनिसुबर मैच की सानखिबदा असम राइफल्स पोलो टीमना इबुदौ मार्जिन खुबम कन्वलु भाइंगांगबु पांजल मापल अमदा माइथिबु बिदुना क्वार्टर फाइनल संख्रे मैच असिदा माइपाखिबा असम राइफल्स पोलो टीम की पांजल सिंगदु KS सुसिलोना अहानबर सकड़ पांजल अनि अब्दुल मालिकना अहानबर सकड़ पांजल अमा अनिसुबर सकड़ पांजल अनि मरीसुबर सकड़ पांजल अहुम सनखी अतोपा पांजल अदुना रियाकत अलीना मैच की अहुम सुबर सकड़ सनखिबनी मैच असिदा माइथिखिबा इबुदौ मार्जिन खुबम कन्वलु भाइंगांगी अमतंगारबा पांजल अदु TS रोबर्टना अहुम सुबर सकड़ सनखी सथरिबा टूर्नामेंट असिगी हयें नुकिलपुंग अमताबदा अहानबा मैच ओइना थौबाल डिस्ट्रिक्ट पोलो क्लब अमदी नंबुन मपन पोलो क्लब का सानगनी अनिसुबा मैचता मणिपुर पुलिस स्पोर्ट्स क्लब टीम बी अमदी ईस्टर्न स्टूडेंट क्लब नोमैबुंगा सानगनी तरातरे सुबह KSH लेहाउ देवी मेमोरियल सुपर डिवीजन फुटबॉल लीग टूर्नामेंट की ngasi सानखिबा मैच सिंगदा SAO कक्सिंग अमदी SWC कैरक माइपाखरे ऑल मणिपुर फुटबॉल एसोसिएशन की मियंग मखादा डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स एसोसिएशन कक्सिंग सिंधुना था असिगी तांग निपाल दगी टीम निपान सरुक यादुना एसोसिएशन असिगी ग्राउंड सथरिबा टूर्नामेंट असिगी ngasi सानखिबा अहानबा मैचता SAO कक्सिंगना TYPA सोराबु गोल अमा सिनोदा माइथिबु पीखी मैच असिदा माइपाखिबा SAO कक्सिंग की गोल अदु रोमेशना मैच की हुंफु सुब मिनिट सनखिबनी टूर्नामेंट असिगी अनिसुब मैच की सानखिबदना SWC कैरकना IYA कक्सिंग बु गोल अहुम अमदा माइथिबु पीखरे SWC कैरखी माई पाखिबगी गोल सिंग अदु KS रजनीकांत TS विद्याकांत अमदी सोलोमन थांगाना मैच की 35 सुबा 39 सुबा मरी कुमापल सुबा मिनिट सनखिबनी मैच असिदा माइथी खिबा IYA कक्सिंग की अमतंगरब गोल अदु आर्नोना मैच की 59 सुबा मिनिट सनखी
Tares Suba Longjam Kuber Singh Memorial Kendra Wise Kang Tournament ki ngasi sana ki ba matcha Wangoi Kendra Kangkut Team B na Wangoi Kendra Kangkut Team Sibu Mighty Bapikre Manipur Kang Association gi mieng makhada Wangoi Kendra Kangkut na sinduna tha sigi tang taretegi Kangkut taramangan gurbani thokna khaidok tuna Wangoi Longjam na kai community hall da sathariba tournament asigi ngasi sana ki ba match da Wangoi Kendra Kangkut Team B na Wangoi Kendra Kangkut Team Sibu panjal taranipal taramanga da Mighty Bapikibani hayeng match leiroi tournament asigi mathangi match tha asigi tang kunmanga da Kaisamthong Kendra Kangkut amadi Singjamai Kendra Kangkut ka sanagani Tarahum de Shabasi Minister Trophy gi ngasi chanaki ba match da NM Kangkut na Singjamai Kangkut pu Mighty Bapikre Manipur Kang Association sponsor Toraga Nambol Bamdira Kang Association Sinduna Tha Sigi Tang Tarani Paldagi Kangkut Tarani Toina Grumari Tona Khaidok Tuna Singthang Larimbi Kangchang Bamdia da Sathariba Trophy Asigi ngasi chanaki ba match da NM Kangkut na Singjamai Kangkut pu Panjal Kulhumdoi Tara Tarukta Mighty Bapikibani Hayeng Kangsang Asida Nambol Bamdira Kang Association Kangkut amadi IP team Kangkut ka sanagani Thagasari bayai makata nanga sige inga sagi paw mu lobisi Environment Director teki phangkiba ngasi go kiba inga samari nujugi pawda khwaidagi sakiba Celsius degree kuntramari dasmik tare Nepal khwaidagi ingba Celsius degree taramatoi dasmik taruk Nepal Nuksita ya wising menelgi sang maximum da sada mari putara taruk dasmik taruk mari minimum da sada kuntaret dasmik taruk oiki ngasi ginong suki bagi sang sino dasmik sino ama millimeter ni Haudi lo chilak pada maru iba paw amukahana Poram yapa haita balengak kamana sahi kaya lengak lamana Manipur mi pal tang state amok oiram bani haina Chief Minister N Biren na hai kre Mausa ge kalkare pon sakot tharang gi thabak ta na koi dana cheng pi haina Chief Minister N Biren na phong dokre amasung ising phangdabagi awab mayong nari ngai da lopham kya da tin tasilapodagi kanmang ngamdaduna lomi sinama sagi lopham mai thadok pa yaure Ngasigidi ISTV na miyang bidamak te pijari ba Manipuri paw matang asil loizare miyang tabidi ba miyang punam mapuso amukahana kulumzari